Panitia Jemaat Lahairul Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat. Sebelum kita lanjut ke warta berikutnya, kita dengarkan surat keputusan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Lahairul Balikpapan nomor 003 SK SMPT CLB ke-10 2024 tentang susunan panitia Natal SMPT Jemaat Lahairul Balikpapan tahun 2024. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Lahairul Balikpapan menimbang bahwa dalam rangka ibadah perayaan Natal SMPT Jemaat Lahairul Balikpapan tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk susunan panitia untuk mengkoordinir kegiatan tersebut. Mengingat 1. Pedoman kerja SMGT, 2. Program kerja SMGT Jemaat Lahairul Balikpapan tahun 2024. Memperhatikan hasil keputusan rapat pengurus SMGT pada tanggal 6 September 2024. Menetapkan. Pertama, susunan panitia Natal SMGT Jemaat Lahairul Balikpapan tahun 2024 sebagaimana terlampir. Kedua, panitia yang terpilih diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 28 Oktober 2024, pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Lahairul Balikpapan, Sekretaris Vivi Alfionita Moli, Ketua Penatua Agustina Mangindo. Kita bacakan akan lampiran keputusannya. Penasehat Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Lahairul Balikpapan, Komisi Persekutuan Jemaat Lahairul Balikpapan. Penanggung jawab pengurus SMGT Jemaat Lahairul Balikpapan. Panitia inti, Ketua Rana Kombong, Sekretaris Oktaviani Pasoloran, Bendahara Sarah Kombong. Seksi acara, Koordinator Diaken Veronica Tulaksakung, Anggota Penatua Selviani Tulaksakung, Juliet Dewi Maharani, Cecilia Tamu Pasolon, Stefani Miranda Rizka. Kedua, Seksi Dana, Koordinator Reni Yusmar Kendek, Anggota. Sektor 1, Panitia Maria Remi. Sektor 1, Penatua Maria Remi. Sektor 2, Andini. Sektor 3, Mariska Heti. Sektor 4, Adriana Dende. Sektor 5, Berti Panggalo. Sektor 6, Ruth Riri. Sektor 7, Mariana Parubak. Sektor 8, Lola Patabang. Sektor 9, Marita Patakdungan. Sektor 10, Kurnia Sari Mei Tuti. Sektor 11, Diaken Yulias Tuti Yusuf. Sektor 12, Diaken Deborah Sulean. Yang ketiga, seksi lomba, Koordinator Penatua Linda Arisoba. Anggota Diaken Anshe Fiorina, Diaken Agustina Bungin, Penatua Berta Pati, Penatua Agustina Mangindo, Penatua Arta Batu. Yang keempat, seksi perlengkapan, dekorasi, dan dokumentasi. Koordinator Diaken Adriana Amboson. Anggota Yisrael Yunus Kendek, Sriyanti Limbong Soba, Novianti Tangaran, Walkers Aldi Pabate, Alfrianus Ricardo Masimpin, Jayanda Pasoloran, Dion Febrianto Denggo. Seksi 5, seksi konsumsi. Koordinator Diaken Feni Dirik Sampe. Anggota Ludia Ruruk, Marcelina Lambaran, Maria Rantai Tondok, Vivi Alfionita Moli,
Bita Saranga Niswa. Demikianlah susunan pengurus Panitia Natal SMGT Jemaat Lahori Balikpapan tahun 2024. Pengumuman yang kedua tentang ibadah. 1. Ibadah menggunakan bahasa Toraja. Pada hari ini pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, ibadah menggunakan bahasa Toraja. Bagi warga jemaat yang tidak paham bahasa Toraja, kiranya harap maklum. Yang kedua, ibadah PWGT. Ibadah PWGT hari Sabtu 9 November 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Yang ketiga, ibadah SMGT kelas jauh. Ibadah sekolah minggu Gereja Toraja kelas jauh dilaksanakan hari ini pukul 16 WITA di rumah keluarga Haston Daniel Sirait. Bagian ketiga, aneka warta. 1. Basar pembangunan Gereja Jemaat Lahiroi Balikpapan. Pada hari ini dilaksanakan basar pembangunan Gereja Jemaat Lahiroi Balikpapan mulai jam 11 sampai dengan jam 3 sore di halaman Gereja Lahiroi Balikpapan. Diharapkan partisipasi dan dukungan segenap warga jemaat. 2. Verifikasi keuangan. Pada hari Minggu 10 November 2024 setelah ibadah pukul 9 dilaksanakan verifikasi keuangan jemaat. Diharapkan bendahara jemaat, bendahara diakonia, bendahara pembangunan dan OIG mengikuti verifikasi. 3. Pelaksanaan sidang raya PGI. Kegiatan sidang raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, disingkat PGI, yang ke-18 akan dilaksanakan tanggal 8 sampai dengan 14 November 2024 di Toraja. Dimohon dukungan doa warga jemaat. 4. Rapat anggota PPGT Jemaat Lahiroi Balikpapan. Pada hari Jumat dan Sabtu 8 sampai 9 November 2024 akan dilaksanakan rapat anggota PPGT Jemaat Lahiroi Balikpapan. Keanggotaan yang kelima, keanggotaan Yakum Kris, Yayasan Pemakaman Umat Kristen Kota Balikpapan. Keanggotaan Yakum Kris Kota Balikpapan periode tahun 2024 berakhir dan pada bulan Desember 2024. Untuk itu warga jemaat yang akan memperpanjang keanggotaan atau daftar baru untuk periode tahun 2025 kiranya mendaftar kembali lewat sekretariat sampai 17 November 2024. Demikianlah warta jemaat pada pagi hari ini. Balikpapan 3 November 2024, Majelis Gereja Toraja Jemaat Lahiroi Balikpapan, Sekretaris Penatua Sandison S. Tandiri Lambun ST, Ketua Pendeta Markus Laklang MTH. Terima kasih perhatian jemaat sekalian. Selama melambi lako kita solanasang, lata peranduk ya tujona kami nembantalan melambi totemote. Sang siluran tupada pada nakaboro ipuang Yesus Kristus, mak kure sumanga ki langan puang matua belanna lante allo diboko mangkau miki umpeng kilalai tumisa bisa rakapua ya mutu malute disabu allo sumpah pemuda
tanggal 20 karua bulan 10 tahun 2024. Tu umpori mandakilan kamisaran to Indonesia. Tendu kamu to aganta mendadi tomak patongan ulendui misa kamisaran malute di sabu gereja reformasi mangkaduka di Pakaraya siadi timang kurean sumanga tudiona hari reformasi gereja ke-507 tahun. Lan mintu yate laumpeng kilalaiki sia ungkure sumanga ki tudiona sang puluhan tahunna bendanna inde PKBGT. Yamuto lan kurean sumanga belanna kasalamaran tumangka na bongsoran puang lan Kristus. Anta sende pakadua situang pena menomba rampo umpudi siaum pakalabi puang matua lan misa pananungan mengkaula lako puang matua ma tontongan. Tabendan ta popenani haleluya pudi puang. Kami nomban ia tedari lansangan na ambe na anak na pena masallo. Selama alan kemerampasan diomai puang talusang buah bandang urondong komi solanasang. Amin. Latabasa ya tujona Pak Basan si bali-bali lamai Pak Pudian 146
Ayat misa selako 10. Pak Pudian 146 ayat misa selako angka mapesang pulona. Puang matua manna tuto patunduan. Haleluya esumangaku pudi mi tupuang. Laku pudi tupuang angge tuoku. Siapa to? Da misende lako tumai to labi. Ba atulah ko maarupa tau tutai kasalamaran dia. Yana sisarak mo angin di pudukna. Sule milako tanpa itona ia motu litak siya tukul dirandelu. Mau pak tu tahu ke kapenombanna Yakub tu patunduanna. Sia to umpasan dek puang kapenombanna. Tu ungkombong langi solalino. Sia ta siksa mintu isinna sia to untoe kamarurusan tontong sai lakona. To sanda tongani to di pandasa. Sia umben kande totopo puang urampanan ton rante basi. Sia puang umpama pemilik mata tebuta. Puang umpakalalo to tiongko sia puang ungkamasai to malambu. Puang urinding pala to saya. Sia ungkalambu taruno pia biung sia baine balu apa ya tu lalanna totang mengkalu nata. Ya tu puang ya modatu matontongan saya lakona. Saya tu kapenombamu esion landa lako situran turananni. Haleluya. Amin. Lata po penanian pengaminan Pak Pudian lamai ia mau puang datunta Pak Pudian Toraya 146 puang ia mau datunta. Kombongan masallo na tatu mampata dolo jometa
perangi tananung itu sang pulo sukaran aluk na puang matua lamai katasuran pasal 20 angka mak pempisan selako angka mak pesang pulo pitu. Sang pulo sukaran aluk na puang matua. Nasa abu mi puang matua mintu kadaya tenakua. Aku mau puang ka penombamu tu solangko sun lamai tondok Mesir dia mai inan muni di pekaunan. Da naden ka penomban senga dia oloku da mu gara-gara pangrapang di podea tadi pak siarapang rapang apa daul lulangi batu apa daul kuli ina padang na sambolangi batu apa dia uai diong nalu lino. Da mutukum penombai sedak mumpe kaulai belana aku mepuang ka penombammu ka penomban manoka ditimba olona tu umpapakan ni kakelokan na mintu ambek lako anakna saya lako oso mak pentalun sia mak penapa tu mintu nato ungkabirina apa umpa pepikitanan nak kamasokanangku lako mak sabu tongkal malina sia ungkari tutui mintu pepasanku. Da musa abu pun nalabangi tu sangan na puang ka penombammu belan natai na bilang masero puang dio mai kasalan tuto sabu pun nalabangi tu sangan na pengkilalai tu allo kateruan ammu pamadati annan allona lamuni mengkarang siang karang itu mintu pengkarangammu apa allo mak pempitu ia mau allo kateruan na puang ka penombammu allo ia todak mu mengkarang la iko la anakmu muane batu anakmu baine batu solamu muane batu solamu baine batu patuanmu batu tosai torrolan kotamu belana annan allona nani puang umpadadi tulangi sialino sia tasik solamintu isinna anna torroi tonna allo mak pentalun ia moto napasake puang tu allo kateruan sia napamadati kasih iri itu ambemu sia indomu ana di pemalambe tu sunga mulan tondok nakamaseang kopuang ka penombammu. Da mu papatean, da mu pasandak salu lako rampanan kapa, da mu boko, da mu saabi tang tongal lako padamu ma'rupa tau, da mu kailui banuan na padamu ma'rupa tau, da mu kailui bainena padamu ma'rupa tau, batu solana muane, batu solana baine, batu sapinna, batu kaladanna, batu barang apanna padamu ma'rupa tau. Amin. Ta aminkan tu kadana puang matua lamai sukaran nalukna ta popenani Pak Pudian sangat puluh kasera angka talu. Gombongan masalah na tutumampata la tua raki mengaku dosa nakada kamasokanan na puang matua rampan lako kita masola nasang to ungkilalai kasalamaran marendeng matontong ludomei tutumampata ta mentuara mengaku dosa lako tutumampata ta patongan kumaya tu puang matua nang makari tutu umparakai kilan lu kasih pulungan pak rapuan
tondok sia kombongan sallona apa ya kita pelalan ni temai katuanta pembuda atu dini tang unanga melo sia ungkurean sumanga pa kaboro na puang matua tu tontong umparakaiki kombonga masallona tutumampata mai mokomi lan kamadiongan pena tarampo masosorang renge tuara mengaku dosa sia kapatodinganta rapa lalu mintu penanta tamangaku tu dio na mintu kasalanta na yamoto opuang indemokan taumi lau naku itu mintu penggauranki kitontong masero pindan dio olo malabi imi papudian keunannuna salaku. Masallo na tutumampata lako mintu taunna tutukulan kapenasanan kareba kamasokanan di pamanna sasule lako kaleta ulendui surana pertama Petrus
pasala misa angka mak pesang pulo karua saleko angka mak pesang pulo kasera tuna ko kada. Belana mi isan kumua dilabak mo komidio may gau tang kebatuanan mi. Tumi mi sioso idio may nene todolomi tangnya pala lasanggang dilabakang komi. Susinna salaka batu bulan sangadinna rara malabina Kristus. Tubutung rara anak domba tae sayuanna sia tae atanganna. Amin. Nalandi atuna lata sorong ya tujona Pak Kamasanna puang lako kita yang tujona Pak Kuresumanga. Apa kadana puang matua tontong pakilalaki. Tuna kuah haleluya. Sumanga ku pudi mitu puang laku pudi tu puang angge tuoku. Sia laku pak kendekan pak pudian tu kapenombangku keten siapa to. Tapo penani lamai tangiara kasugiranku ayak misa selako mapen talunna. Tangiara kasugiranku. May komita mengandol ako puang ta masembayang. Kure sumanga kipakendek mati olo malabi mi puang bila nama masemi siapa kaburo mi tontong bang mi papayan lako kami masulanasang ulundui tanda kure sumanga tu tontong bang mi papayan lan mintu agan katuangki tu kisorongan ulendui kami nombangki lan melambi totemo pasake opuang dan siupaan na makdin dipake melo situlu lalampak porami ami tontong nadaikan ni umpake lan mintu allo katuangki tu dionapa kaleki si misa-misaki ya motetu tanda kuresumaki kisorong mati kalemi umpotetekan ni puangki puangisu ya morapuang sejuru salamaki. Amin.
Tato lepi humpudi puang lamai penanya masalo 50 na pak kutiro salo idatungku tapo penani ayat 2 salako apa. Gombongan masalah na tutu mampata dolo jomela mbasaki surak madatunna puang matua tula dibasa lamai ma pempisan ya mutu pak basan pak tole angka ma penanan pasala anan angka ma pempisan selako angka ma pengkasera pak tole pasala anan angka ma pempisan selako angka ma pengkasera yaitu Pak Basan Mak Penduan, Ibrani, Pasala Kasera, angka Mak Pesang Pulau Misa, saya lako angka Mak Pesang Pulau apa. Ibrani, Pasala Kasera, angka Mak Pesang Pulau Misa, saya lako angka Mak Pesang Pulau na apa. Na Pak Basan Mak Pentalun, Markus, pasal 92 angka mak penduang pulong karua selaku angka mak pentalung pulong na apa. Dolo jomela dibasa siala dinanung ta pakendek pasambayangan lako totu mampata tamas sambayang. Indemo kampuang maindan untayan komila mak kada-kada sisola penama salomi denno pak nayate kada balok tula kita rima situang kurre semanga belana kamu tumpa madatu lalu mintu penangki kipogoi sia mintu nato lakini untir tu kasalamaran tumang kamu mi papayan lan anak tungga ami yang motu puang Yesu anak mone tu digente tama mintu lili inalino tu menggau lalu mintu penggau rangki. Perangimo kampuang laumbasa itu surak madatumi. Lasangan na puang kipung Yesu puang pelabak kasalanki. Amin. Kombonga masalah na tatu mempata Pak Tole pasala anan angka misa selako angka ma pengkasera kadana puang matua. Mairinganna pepasan ia motu ungkamali puang matua. Indek sia tu pepasan. Indek sia tu apa di pondok sia atoran. Tu mangka napa parentan puang kapenombammi. La diadarang komi. Lami turu lan tondok. Tu lami nima lelako. Lamiala mi poupa. Kumua amu katakui tu puang kapenombammu, kemu karitutui tu mintu aluk na pondok sia pepasan, tuku papasanangko, la iko, la anakmu sia ampomu, lan mintu allokatuammu sia anna malambe tu sungakmu. Ia moto perangi, eto Israel, sia karitutui tongan ni kumua, ammu malaga-laga, sia kumua ammu marapuan. Susitu mangka na alu puang kapenombanna nenek todolomu, lako kalemu,
lan tondok sebo pangandu sia tani enoan. Perangimi eto Israel, ia tu puang ia mo kapenombanta, ia tu puang misari. Laponno penaammu sia mintu diatammu, sola mintu kamatotorammu, laung kamali puang kapenombammu. Ia tu apa ku pepesan lako kalemu, allo ia te, la torro lan penaammu. Lamu adaran mintu anakmu, sia lamu pokada tu ianna to, ke unnok ko lan banuanmu. Sia ia ke dio ko lulalan, sia ia ke matindoko, sia ia ke milikko. Sia lamu po pemporian duka dio limammu, la di potanda sia la mu pentalian dio kidemu, dio kasih tamuan matamu. Sia lamu sura dio ampang bakba banuammu, sia dio babanganmu. Susimoto tu kadana puang kure sumangat. Yaitu pabasan mak penduan Ibrani pasal kasera angka mak pesang pulo misa selaku angka mak pesang pulo apa kadana puang matua. Apa saimo tu Kristus mendadi tomina kapua. Tu oto anamintu kameluan labu tu unolai tenda lakbi kapua sia lakbi sundun. Tangia panggaraga 5, batuanan na tangia tu diumai telino. Sia tang umba rara bembe laki si anak tedong. Sangadina rara kalena, anna pisan ritama inan maindan. Umpa bu tu misa panglakbakan matontongan. Belanna ia ke rara bembe laki, sia tedong laki, sia au anak tedong birang dipipikan tu merutak umpa maseroi naurungan ni umbasai batang kali agan salianna. Ontong pole patu rara na Kristus. Tumangkamo pemalaran kalena tang sayuan lako puang matua tete dio pena matontongan. Usra itu batu batang ta dio mai penggauran mate kumua anta mengkaola lako puang matua matontongan. Amin. Rombongan masallo na tutumampata, perang itu kareba kaparanuan ulendui Injil Markus pasal 12 angka mak penduang pulong karua salako angka mak pentalung pulong napa. Kadana puang matua, diona garontona parentana puang matua, angka mak penduang pulong karua. Saya mimisa pandita sura urangi mitumba tu kasih tamben kadana tinde tau ananai sana mo kumua nape bali melo Yesu. Ia pole omi ungku tanailak nakua umbanna ratu garonto natongan tu parentana puang matua. Nakua mi Yesu me bali lako ia tu garonto na parenta Indonesia perangimi o Israel. Ia tu puang kapenombanta, ia mo puang misari. Lapon no penamu, sia mintu tangamu, sia pada mikamatotoranmu, saya lako diatammu, laung kamali puang kapenombanmu. Ia tu mak penduanna Indonesia, lamu kama seitu padamu tolino susi batang kalemu, tae mo tu parenta senga undawani, te parenta ia te dak dua. Aku ami tu pandita sura alako
Yo tonganna guru. Manasa tu mintu kadami kumwaya tu puang matua misari siatae sengaana sangadinna iamanna. Sia tu ponno pena sia mintu tanga sia padami kamatotoran saya lako deata laung kamali puang matua siaung kamasai padan tatolino. Ondong ia tona ia tu mintu pemala ditunu pupu sia pemala pangrere. Yaton na tiro Yesu kumuah kina mebali na kuah milako tae mo mimambela diomai parentana puang matua. Tae bang mi tau misa adu kabarani mekutana pole lako. Ya mototu kadan na puang matua kurre sumanga ki den naupa na pamatoto ki na pasake ki lalu mintu allo katuanta. Kurre sumanga puang. Sang siuluran kumbonga masallo na tutumampata tu pada di pakaboro lasangan na puang Yesu puang pelabak kasalanta ndu ipe kutana belanna tang maranga temati to Buddha tolino untayan ni untolo taringai saunandung itu mintu penggauran na puang matua ulendui anak mone ia motu puang Yesu digente juru salama. Tang palambi tu tolino. Buddha tu apa na pokada tu mampata apa tang palambi tu tolino untarru itu kadan na puang matua. Naurungan nibu tu te kadan na puang matua ulendui pa abasan tanina. Yang tatiro ilan pa tole angka ma pempisan saya lakuang kama pengkasera pasalaanan Pak Tole napa manaleso napa manasa tu mampata kumua ia tu digente taunna tu mampata yamanna tu tong kamasei puang matua na tong kamali anakna tong kamali syuluna susi tong kamali kalena. Ia tu na popenggaronto puang matua ulendui pak nanunganna misa tahun na puang matua yamo tu Musa. Na pak pelambiran lakoto Israel. Ton na lasisara kemo Musa tu Israel na kuatu Musa lamu pamadatu tu puang matua. Belanna Yamo umbako lamai tondok Mesir tumuni di pokaunan. Lamu pamadatu apa watuanan nato kumbonga masallo nato tumampata. Belan na Buddha mo tu rapang-rapang di pamadatu ya mo tu rapang-rapang lino. Ya mo to na pasundun Musa lakoto Israel. Kumualamu pamadatu tu puang matua. Bilana ia mo puang masokan marendeng laumpang ngadai ko tu mintu kara-karalino. Nah ia tu mintu kara-karalino la tontong lamu pak pangadaran lako anak-anakmu lako raputan langmu. Ngoira kamu mama maadoko maalingka lamu parampo. Belana yatu kadayate maindan. Yatu kadayate ludiome puang matua. Belana yamanna digente juru salama. Jadi kombonga masallo na tutumampata yatu katuan tatotemo lamanarangki laumbeanan ni
banna tu kadanna puang matua nambanna tu kadanna lino. Ia moto tu napak mate-matean disanga pandita sura batu digente ahli Taurat. Tomanarang. Ini bahasa Toraja kalau di kampung yang tukang apa disangan nih? Tomanarang. Pande. Ya. Tapi terbanyak orang katakan tomanarang. Pande. Umpa kalolo apa kelok. Umpa melo apa kadake. Naurungan misa pandita sura alam paabasan tanina ulendui Markus. Pasal 22 angka 20 karona kwa saya misa pandita sura urangi mitumba tu kasih tamben kadanna tinde tau anna naisan mo taundanna saduki misa tomak rapu taun tarima tu disanga kamatian sa kamalimbangunan puang matua taena tarima itu saduki. Tontong si pak kada-kada puang Yesu. Siku tanah-tanah. Apa tong ratul malabi inalante katuanta. Narangi mi ahli Taurat, pandita sura, lampak basan tanina, kumua iya tepekutanan nato saduki, pura monape bali puang Yesu. Maleso lako pandita sura, maleso lako ahli Taurat. Bako ditandai ya te ahli Taurat atau pandita sura, dembang palan penanna tutang masorokna. Nah kira-kira bang patu pengeso, lana sudi tu pengeso. Naurungan nih. Yate pandita sura ya pole oya mekutana lako puang Yesu. Ya. Angka mak penduang pulau napa. Ya. Naisam mo kumua ya tu pebalin na puang Yesu manasa maleso. Apa na todo ya upaya ahli Taurat atau pandita sura mekutana pole opa. Apa tu pekutanan na ahli Taurat? Umban na tongera garonto na tu parentana puang matua. Ini yate pandita sura tolambang mo pak mingguang kenala kita totemo tolambang banuan na puang matua natanda itu kapekalukan natanda itu sang pulo sukaran aluk na puang matua kumua dak mo papatean dak mo pasandak salu dak mo po saabu punalabang itu sangan na puang matua natandai nasang to tumintu mintuna belanna ia lobongi umparampe lako taunna puang matua pamatumba iti tau yate namekutana pole opa lako puang Yesu umbanna ratu menggarontona parentana puang matua budak Yesus itu kombonga masalo na tutumampata ditandai bang mau tu apa tamak pura-pura maleso mau dirangi. Pamekutan apa ki? Ya moto tu aganna pandita sura digente ahli Taurat. Tomanarang dia olona to Yahudi. Apa ko rampol ako Yesu mak pura-pura umbatonga ragaronto na tu parentana puang matua. Apa na pebalian puang Yesu lako pandita sura. Nako tu Yesu mebali lako. Ya tu garonto na parenta Indonesia. Indonesia. Batuan na taena joto senga. Taena lang kalemu pandita sura. Belanna lan kaleku. Kadan na puang Yesu. Indonesia. Ya tu lah di nanu la di tanga mandalan kuma mintu na tu pekutananta
Jo kalena pengesu tu pebalinna. Nako pengesu. Ya tu garonto na parenta Indonesia. Sitaruna nako pengesu perangimi o Israel. Nangga pengesu te ahli Taurat batu pandita sura. Nasabui o Israel. Jadi parallu kitu siangga. Pengesu natandai mo tito pandita sura batu ahli Taurat kumato pakira-kira. Tapi tontong nangga pengesu. Belanda karena saya pengesu kumaya tu kasih anggaran paralu. Naurungan ni pengesu nakua Indonesia tu kada menggaronto perangimi o Israel. Misa saaburan maindan lako to Yahudi o Israel. Israel misa bangsa. Tumangka na pile langsa puang matua na tonno buah kayu. Belanda maindan tu disanga to Israel. Ngoiraka na makarra penanda. Panasabu upong matua kumua to maindan. To dipilih langsa. Yate tu napokada pengesu lako pandita sura. Lan nanangga. Yari te pandita sura tu tanah angga itu pengesu. Kumua mintu tu pengadaran na lako to saduki manasa dan maleso. Paya tu pengesu tontong na pebalitu pekutanan na pandita sura. Apa tu nako pengesu? Ya tu puang kapenomban ya mo puang misari. Matumbe nako ya tu puang matua. Ya mo puang misari. Belanda Buddha tu to Yahudi usanga kalena puang. Usanga kalena misa tomang ada la parallu la dituru lalu mintu allokatuan na mintu solana la abiraka lako to digente to Samaria na pandangenteng to Samaria yaman na yasanga kalena tinde to Yahudi to digente pandita sura batu ahli Taurat nina. Nakopong Yesu, ya tu puang kapenomban misari. Matumben nakopong matua pong Yesu misari. Belanda ya tu penanta. Tuntang nga kasalamaran kumbonga masalona tu tumampata. Tang maruru. Belanda kara-karalino, patangaralino. Yamoto na pamanasay na pamaleso pengesu kumaya tu puang misari. Belanda yate to Israel lan paabasan maapempisan nina patole napo biasam mo tu maapasudung-sudung laku puang matua. La morena kamase pong matua, napakaboro pong matua, tapi yate to Israel, ya kalenan tae na kamasay, tae na pakaboro iti pong matua. Sangadin na napakario-rio. Ulendui penggauran na unggaraga rapang-rapang di podeata, yamo tu patung-patung, garaga limanna. Yamo to na kami tu puang Yesus dete, ia tu puang kapenomban misari. Yamo tu puang mangka umpadari langi solalino. Nalaponno tu penamu sia mintu tangamu. Sia pada mikama totoranmu saya lako deatamu ungka mali puang matua. Yamo tu menggarontona pa pangadaran kasalamaran. Tula parallu lamu nannung. Eiko pandita sura. Solak sangayo kamu.
Jadi manasa, maleso, tu pebalinna, puang Yesu, laku pandita sura. Kumua, lamu katotongan ni, kumua, ya tu puang matua, ya mo deatamu, lamu kamali, lalu mintu agan katuan. Totemo kedi nanungi kombonga masalo na totumampata di kamali tonga siara katupong matua. Ia mo kedi koi lampaki mamaramata kamasusan katang pangalamiran tamane kamali itu disanga puang matua. Buddha tahu susi to. Padi to ngampirampo lako kalena namane miong li o puang pagarina kamasena tang pakullena. Buddha susita tu agan katuanta. Ia pita kamali itu pong matua. Kiden itu para lunta. Para lukila maleke. Para lukila na onganni lana payungi. Totu mampata lalu kalingkanta kiden nila dini lumingka. Kalando raka atau kondi mandapi. Ia pito. Takamali itu disanga pong matua. Tapi na po penggaronto pong Yesu na kualamu kamali itu puang matua. Ya. Susi diatamu kamali lalu mintu agan kapenomban. Lalu mintu agan kapenombanmu belanna yatu pak tangarammu. Tak na manasa lulako puang matua. Jadi itu ahli Taurat batu pandita sura kombonga masalo na untuk mempata. Usanga kalena kumua na tandenasang tumintu apa. Tapi napataru pongeso tupe balinda nina. Kumua iya tu apa kupokada kumua kamali itu puang kapenombamu maapempisan na to. Na maapenduan na. Ya, maapenduan na. Lamu kamasetu padamu tolino susi batang kalemu yamo tetu na todo tinting to Yahudi to Parisi. Na pandang ngenteng bang tu solana tae na kamasei. Dako pamisulen lako banua mi buka meloy mi bahasa tongan ni to Injil Lukas pasal 10 angka mapen 25 salah ko mapen 37. Topik na do orang Samaria yang murah hati. To Samaria kina patangaran. To Samaria tontong bang na pandang enteng to Parisi. Ahli Taurat Yahudi. Tapi lampa abasan niya to. Manasa maleso kuma to Samaria tumpogo kadan na puang matua. Moira kanaya to Samaria. Tae na dibelalan lasiumpu to tumampata. Belana yate to Lewi atau yamote mati to mangada to digente imam-imam sangabang kalena. Kumua kita rikita tun pamatantu tu disanga kasalamaran. Kameluan jo olona to tumampata. Jadi amo tetu na todo tinting bang pandita sura naurungan ni Yesu umpokade kumuinde patuma penduan na. Ya. Lamu kamasetu padamu tolino susi batang kalemu. Susi batang kalemu. Kumbonga masalona to tumampata. Dari dakna dentu kada-kada senga sunjo pudukta. Dakna dentu pak tangar senga lampenanta. Belanda ya tu pak tangara senga alam penanta ke kadakei iya tu pasambayangan. Ya duka tu pak tanga senga ke kadaki di pokada pasambayangan duka tu. Ya moto na ko pengesu kamali itu puang kapenombamu. Muka masa itu padamu tolino susi batang kalemu.
Ta itu parenta senga anak undoan itu parenta yate. Jadi mana saya te pongesu na toy manda tu pengadaan. Na kota itu parenta senga. Tela nana tande pongesu kemudian tu parenta na te pandita sura. Parenta senga, kada senga, patangar senga, panandungan senga. Na tandai pongesu. Ya moto na koy ta itu parenta senga undoan ni te parenta yate dak dua. Ya moto laung kamaseki ambeena pongesu kamaseki puang matua ta kamaseduka tu padanta tolino. Dak dua itu napalaku tu mampata lako kaleta. Payati apa dak dua susi to magasa di pogau. Taita larugi kombonga masalo na to mampata. Kamase tu puang matua pekutana umbana kuat tu la di pogau tu disangang kamasei puang matua. Pogo itu mintu parentana. Tumang kamu dirangi dinanong nina sang pulo sukaran aluk na puang matua. Ia moto tu napakondi puang matua. Kemanase kumua mika mali mika siri tu puang matua. Da misa abu pun dalabang isanganna. Da na di rapang di olo malabina. Da mu pasandak salu. Angga iti indo ambemu na di pamalambe tu sungam. Da mu sabi tangtongan lako padamu maarupa tao. Sang pulo sukaran aluk na puang matua di pakondi. Bela nana tandai pengmatua kuma kondi tangata tulau salulundun ni tumintu kadan na tumampata. Ya matona koi tupuang Yesu lako pandita surak laponno tu penamu ya laponno tu penamu kemu kamali tu puang kapenomampu. Lama sakit tu katuanmu tananan napomu kombonganmu kemu kamali itu puang matua. Itu adalah penegasan Yesus kepada ahli Taurat. Lamu kamali itu puang matua. Laponno penamu dana sang tengah-tengah. Belan na budak itu menomba menolo lakoto tumampata sang tengah-tengah. Biasa dikot tidak tulus atau tidak ikhlas. Allah menghendaki ketulusan dan keikhlasan. Kama sorokan pena. Ya tatunada ka pung matola ko kaleta. Muira kana bitti itu pengangkaranta. Muira kana sidi itu ulelianta buang angkadanta ke dikoy manasa. Laum pakalabi sangan na puang matua. Laum nangga padanta tolino. Laung kamasay padanta tolino. Hiya tu puang matua. Kombonga masalo na tutumampata. Ta inadaka ilako kaleta. Tu apa ta ijo kaleta. Ta inadaka apa buda lako kaleta. Belanda puang matua. Buda jo kalena. Yaman na nadaka puang matua lako kaleta tu. Kamaluru kama lutianta. Kun soyanan itu mintu kadalana pomelo tau. Belan na budak itu tang melo tang tongan soyanan itu kadana pong matua. Mendade mi kadanta. Mendade mi parentata. Tangnya mo parentana pong matua. Tangnya mo kadana pong matua. Tangnya mo kadan tanga na pong matua. Sangadinna tanga atamu. Jadi kombonga masalo na tutumampata. Angka mapentalung 12 nakwa. Nakwa mitu pandita sura lako. Yo tongan na guru. Mana satu mintu kadami kumwayatu puang matua misa arisya tae sengana. Sangadinna iyamanna. Tiramban tu pongesu. Matumbay na yate pandita sura. Tiba-tiba maulilan susito. Natandai pongesu tu mata penan na te pandita sira. Kumua lana sudiri tu pongesu.
Nah, tiba-tiba tasuk jorandang pudukna pandita sura kuma tongan guru. Sejak kapan ahli Taurat memanggil Yesus guru? Piran nadirangi siana ditiro kumayate ahli Taurat usabu unangga pengesu misa tungguru misa atau mangada tak ebang nabelam papayan ni to ahli Taurat to payalan tempat basanta bu tu kalian anjo pudukna kumua tongan to guru ya manasa mintu kadami kumua ia tu puang matua misari matumba nasusita tu pandita sura batu ahli Taurat belanna pengkarangan na penama sallo taikim simisa mesata kombonga masallona tutumampata laun sapai tu disanga pengkaranganna penama sallo tai misa talau sapai tai misa talau uanggeanni tu disanga pengkaranganna penama sallo sangadinna pengkaranganna penama sallo tai misa tau laun tandai ia motona kuai pengesu tontong komi mengkaola lako kaleku tontong komi mekutana lako kaleku bila na Buddha tu kara karalino tangla mi upo laum pasirundunan ni kata emi torro lan kaleku susi aku lan kalemi jadi kombonga masalona tu mampata tapa masero pindan ni tu kaleta ta tontong ungkana saiku mua ya tu kadala tontong di sabu joran dan di purukta ia mo tu kadanna pematua nah ia tu apalah tontong di tangga lan batu bak tengta ia mo tu pangadana puang matua nah ia tu mintu apalah di karang lalu mintu ongam banuanta kombonga masalona tu mampata la abirakalante lili nalino ia mo tu pengkarangan mangka napapakan niki puang matua lalu mintu allokatuanta tangia pengkarangan tu di tangga kalenan na di pogok kalenan na mendadi misa ya pekutana lako tosenga kuma manasaraka kuma apa tu di pokada apa tu di pogok ia tongemo la umpanundu ki lako mintu katuan baru tu digente keselamaran. Jadi kombongan masolona puang matua laponno penamu sia mintu tangamu sia lama totoko laul nolete mintu katuan ke tontong mikamali tu puang lalu mintu allo katuami isari ke mikamali tongan ni puang matua la tontong bang komilana saladan lana payo-payoi ingat Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi kalau kita merindukan Tuhan, Dia pun akan ada dalam setiap waktu dan kesempatan. Ungkamali puang matua. Dikamasei. Dikatotongani. Yan asang mo to napak pelambiran puang Yesu lako kita kombonga masalona. Denopa tatontong si pulung siumpu lalu mintu allokatuan tatu digente ibadah. Jadi yaitu ibadah kasih tamuan tapuang matua. Yan na di kuala maleki menomba ma ibadah batuanan nala siumpu kita tu mampata. Tai tala siumpu penanta sangani dala siumpu kita tu mampata. Yang tala siumpu penanta, yaman na tu penanta la dadi. Ya matona de kuah, mengkaola lako puang matua matontongan. Tangnya to temo manna, tapi matontongan. Jadi dakna dikamali tu puang matua dalam waktu-waktu tertentu. Lah dikamali tu puang matua matontongan. Tai upuna. Ya to tu napalaku pengesu. Lako mintu to Buddha tu rampo mekutana lako kalena la abiraka lako to ahli Taurat.
na parampo. Lamu kamali tongan tepuang matua. Susi ikong kamali na. Ya to tuna papaya. Ayamo to sang siuluran kombonga masalo na tatumempata mengkaula mo kami lako puang matua. Lalu mintu agan katuami. Atau dalam bahasa Indonesia beribadah kepada Allah yang benar. Bukan beribadah kepada pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu, kehendakmu. Tapi beribadah siumpu tetumempata lan katuan baru di gente puang Yesu. Tenaupa tamasake marudindim masolanasang tau pui te katuan ta situang katuan baru ta tontong umparampe lako anak ampota lalu mintu agan la dipatu tenaupa na pasake kita tumampata lalu mintu kulla la ditingayo puang umpasake ki. Amin. Silu masolanasang ta parapai sangatu tu penanta ta popak kombongan ni tu mintu kara-kara penanta ta palulaku itu tu mampata ulendui pa anandunganta. Kombonga masalona tutumampata pamajongan itu penamu mukar itu puang matua jenou pa na tontong pamatoto komi kusoyanan ite mintu kara-kara la dipatu lalu ongam banuami lalu kombongan lalu pangangkaran painan puang angkada. Nang puang tulam pamatoto komi. Tak sengaran sangadin yamo puang masokan laum pamaratu komi. Lalu mintu agan katuan. Ia moto tatontong mengkaula tapakendek pakurian sumanga pangando lalu mintu agan katuanta. Ya moto mai komi ta mengando langan olona tutumampata. O ambek mamaselan kadatuan surga. Tontongkan mentingara tuka lako batang kalemi. Belana kikana sai kumua kamu tepuang sumpu mamase saliu kabora lalu mintu agan katuanki. Kamasai mokan puang tuara komi untiru lalu mintu agan katuanki. Kumua tang pabelakan usoyanan ite mintu katuan ketoyang komi jome kaleki. Ia motoki rampo mengando
maakurre sumanga lako batang di kalemi. Kuma kamu tu umpoisan nete mintu kalingkangki, patangarangki, buangang kadangki. Kumwala ponno penangki, ketontongkan usabu sangambilan lumintu allo katuanki. Lama datu kan dio ola mala abimi puang, ketontongkan ni ungkamasitu sang siulurangki. Unanggai lalu mintu agan katuan. Lalu katang palambiranna belanna yatu rokkuan baroko. Katang palambiranna lalu apalana pake. Tang palambiranna lalu kapaisanan. Mintu na to puang kitandai kumua kamu tu laum palambii. Kamu tu laum pangadai. Den nopa kitor romaindan masolanasang. Unanga ikumua kamu mo tu puang mamase. Liu kaboro lako mintu panampa malabin. Ia mo tu puang. Laki pamadatu komilante kombongan salomi. Laki pamaindan komi. Belan nama leso. Tukada maindan mangka momi ambo lako kami taumi. Lalu mintu agan katuanki. Ya mo tukada balo. Tulakinan nung kumuaya tu puang matua misari. Ngalapon no tu penangki. Lalu mintu agan katuanki ketontong komi kikamali. Susi puang ungkamali anak tunggana yamotu puang Yesu rampan dilino. Puang ungkamali torrotolino lalu kamasusan lalu wai mata lalu katang palambiranna usoyana nete mintu rapang-rapang di polino. Niyamotu puang kamu manna tulakini mengkara apa? Kamu manna tulakini mengkatutul lalu mintu allo katuan. Pamadatu mite kombongan sallomi di gente laharoi. Pamadatu ti mintu taumilan te kombongan lalu pengkaranganna. Lalu tananan dapona. Lalu buangan kadanna. Lami pamadatu. Susi misa ambe na indo pamadatu ungkari tutui anakna. Pangada anakna. Naurungan ni anakna tontong malabi lumingkalan kapatonganan nakabutui kameloan katuan marendeng selakona. Susi moto tu penangki puang kimangando mati kalemi. Lami pamadatu te kombongan masalomi. Lalu pengkaranganna tuba tu pira-pira pengkarangan sallo lante kombongan mi. Ia motu pengkarangan laumpa bendan ni te banua kabusungan. Tontong bangki pogau silambiina. Patangarangki silambiina kapaisanangki silambiina kadenanki mintu na to puang kamu man natulam umpuisan ni laum pasirundunan ni laum pamanasay laum padadi pisan natudako den nopaki sipulung maelo lante banua kabusungami. Kini mak kurre sumanga mak pole paraya mati batang di kalemi. Mintu natu digente pandita penatua diaken sa sangayo kaki OIG lami pamadatu lami pasake puang den nopa ki tontong umbayanan ni situru lalam paporan mite pak kabaya. Ya duka tu batu pira-pira taumi lan kamalaman batang kale. Lami pamatoto, lami pasake tu mintu apa na pugau, dan nupa na pabutu kamatotoran baru, situang kapatonganan na, ulendui pak dampian, lujomai rumah sakit, lujomai tomak rapu. Kipas sembayang ampuang, tu tomatua Martin Tandikura, Tomatua Samuel Anden, Tomatua Marta Patibong, Tomatua Nenek Ipan, Mbak tu pira-pira pa, tu tahun milante kombongan.
sangayo kaki Ibu Monika, lami pamatoto, lami papayan tu kuasa pena masalomi den nopa na tontong mengkilala kumua tae milamba ila lumintu agan katuan. Lana pamadatu tu kalena ulendui pandarana belan nasaki. Ya moto puang. Kamasemi pamatoto emite batu pira-pira rapungki tommi kombongami tumangka kisabu jorandan dipuduki. Na den duka tutang palambi kisabu belanna tangki kilalai patontong kipas sambayangan kisorong lako kalemi. Kumua lami pamadatu duka, lami pamatoto duka lalu mintu agan katuan. Iya duka puang kipas sambayangan temintu kombongami. Tumpeng kilalai tu allo kadadianna saya tu mintu tananan dapona tu tontong mipasiumpu atu la di boko atu la di patu tu lanani umpeng kilalai lanani umpapayan itu kurean semanga kumua puang manna tu natoro itu mintu kalingkanna lalu tananan dapona moiraka na lalu pengkaranganna. Ia moto puang kama semite mintu raputan langmi kombongan salo milan laharoi. Den nopa na tontong unting aratuka ko milan lumintu agan katuan. Mintu-mintu na tuladi pogau lantialo kamu laumpuisan ni puang. Kari tutuikan mas solanasan. Den nopa na yate kami taumi mendadi sangka lako padangki mak rupa tau. Sangka lako anak ampoki. Lako totang palambi tu digente yatim piatu. Toma kario-rio, toma kaasiasi. Lami pake kampuang. Untoy limanna unangkaran itu sang ayo kaki, sang siulurangki, lang kombongan niate. Tenopaki pada bendan madoko, ma perangi dia olo malabimi kumamanasa. Ia tu puang rampan dilino, ia mo oto na kasalamaran. Pasake mo kampuang. Temintu taum milan te kombongan tumipake lang kamenomban totemo. Pantangkan si misa-misa mentuara lako batang di kali. Nia mo to puang pagarri mo kan. Pagarri mo kampuang. Denupaki matoto maindan jo olo malabimi. Belanna tontong kiingaran tu kada masiromi. Kada balo tumangka mo ki salurundun. Lalu mintu agan katuangki labi rakalan kapenombang kita temo. Kamasay mo kampuang. Pagarri mo kampuang. Urampo makurre sumanga. Dio olo malabimi. Matetelas sangana puang ki pungisu. Ia mo puang pelaba kasalanki. Amin. Kombonga masalo na tatumampata, may komita upo itu kapenombanta. Ta isanan ni kumua ia tu peturona katuan baru lamen dari sangka lalu mintu allo katuan ta ulendui Ibrani pasala kasera angka ma pesang puluh apa tunakwa kada. Ontong pole patu rarana Kristu. Tumangka mo umpemalaran kalena tang sayuan lako puang matua tete dio pena matontongan useroi tu batu batengta dio mo penggauran mate kumua anta mengkaola lako puang matua matontongan. Amin. Tapo penani nanian kombongan saya puang lan tangata nanian kombongan sang puluh karua aya apa.
pada de pakabor lan puang Yesu, puang pelabak, kombonga masalon atau tumampata. Maleh mokomi. Sorongan ni, sasoyanan ni tu mintu teng kakek demi mendadi misa kamenomban lako puang matua matontongan. Au sorongan siau soyanan mintu katuangki mendadi kamenomban lako puang matua matontongan. Mitarimai tu pasakena tutumampata. Na puang mora umpasake komi, sia ungkatirinai komi. Na puang mora umparangi komi lindo, sia ungkatiruturi komi. Na puang mora umpatiruan komi lindo masokanna, sia umpasiria komi kamarampasan, sailakona lan puang Yesu anak muane. Amin. La tau pu itu jona kamenom banta ta popenani nanian kuresumanga tang pada maelona.